संस्कार संस्कृति व सभ्यता भेब्यासँग जिन्या पादे हलिमेयागु नीति छगु नमुना दे ज्याचंग दु जिन्या पामी तेसा इले बिले नखसख हना पूजा पाथ्याना जी आज जो पिन्छ लला नावंगु अमूल्य उपहार या त जीवन तै नाया जनागु दु थोहे उपहार जी त जीवन हनिगु शैली न सेनाचंगु दु थासा थो उपहार संस्कार या कथा स्थापना ज्याचंग दु जजलपा नेपाल च्यानल सुयाचना दिपी सकल सुकुमी फाजुमी जुपिन्त दुनुगलान चेलस कुस्ना जना जी असला साग्य नेवा समाजे दुनि थिति नखसख या त छगु विशेष स्थान बिया त गुदु जिस नखसख हना जीवन हनेगु छोले वइगु दुख कष्ट या त लोमंका या जना गुदु अते हे थिति नखसख नाप छगु कारण छगु बाखन जय जया चंगु खनि दु थासा जिगु जीवने थुपी नखसख यागु छगु धार्मिक मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक महत्व न खनेदु जौ चिकपिचा थुइकाहे दि दंगल जी थयागु ज्याजो विषयले थयागु ज्याजोले जिन्या पामी तेस दे दस पूजा पाथ्याना न्यायपुका हनाया जंगु नख गुनपुनी व सापरे विषयले बचाहागु रिपोर्ट निवेदन गुदु सयादिस श्रावण शुक्ल पुनिय दिया त जिन्यावा समाजे दुनि गुनपुनी थका हनावया जनगुदु गुनपुनी यदि खुनु गुंगु गेडागुडी मा मु चाना केउ फुटी शिम्पु बकुला थे जागु थिथि गेडागुडी यागु क्वाटी देकाने गुजलन्डु क्वाटी नाप ममचा ग्वार्चा व मरिन देकाने गुजलन्डु नेवा समाजे दुनि गुंगु संख्या या त छगु विशेष स्थान बिया त अगुदु नवग्रह नवरत्न थे गुणपुनीय दि खुनु नशे गुनु तक हनेगु गुणपुनी यागु जिनेवा समाजे दुनि छगु विशेष स्थान दु दि खुनु नेगु कुता गेरा गुडियागु क्वाटी स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपला महत्व जाया जंगु खनेन्दु गुणपुनी यदि खुनु कुता गेरा गुडियागु क्वाटी नेगु नपनाप गुता परिकार यागु नसाना नेगु जलन्तु थुगु नख सिनाजा कोचाका त्यानु लंकीगु नीति हनेगु नख ख
जिन्यवा समाजे दुनी जिन्यवा तेगु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप ग्वालियाना चोपी सकल प्राणी तेत सम्मान स्वरूप पूजा याएको चलन्दु ठुगु गुनपुनी नखय देखुनु ब्याचा व को या त पूजा याना धन्यवाद यागु चलन्दु ब्याचा बुई चोपी किचा तेत नया बाली किचा मुक्त याना बिगु जुया ब्याचा या त धन्यवाद याए त ब्याचा बोतया पूजा न यागु चलन्दु अथे हे ब्याचा यागु पूजा यागु चलन नाप गथामुग नखयागु बाखन जरे ज्याजंगु खनेदु हे कोन भिंगु म भिंगु सकल प्रकार यागु समाचार बिम दूत जुया थो नखय देखुनु को यागु न पूजा याना धन्यवाद यागु चलन्दु अथे हे थो गुनपुनी यदि या त जनै पूर्णिमा व रक्षाबन्धन धकान हनेको चलन्दु थौ यदि कुनु ब्राह्मण तेस शुद्धि याना जनै फेरे यागु चलन्दु थो गुनपुनी यदि धार्मिक कथन आपला महत्व जया जंगु खनेदु थौ यदि खुनु यमराज यमलोके चोपी तरबातमा तेत खच्छेरी लोकेश्वरीय रूप काया धर्मोपदेश बिउगु जुयाजन अतिही जुया थौनसे ज्यानु तक थिथि बाहा बहिले थिथि देव देवी पिनुगु प्रतिमा वया बाजागाजा नाप पूजा पाठ न यागु चलन्दु थौ या दिए खुनु कुम्बेश्वर मादय था मेला न जुइगु चलन्दु सोकुमी भाजु मेजुपी चिपजासियास नान्दिउख गुनपुनी व सापारे बिचैले रिपोर्ट आधासा थोय ज्याजोले पल्क दिपाका दिपा लिपा चिपिन्छ पुवंक रिपोर्ट सया दिफै आधासा पल्क दिपा सोकुमी भाजु मेजुपी त बजाहाव दिपा लिपा हाक्न चिकपिन तलस्कुस्तो आधासा सापारो व गुनपुनी बिचैले पुवंक रिपोर्ट नेवेतनागु दु सया दिसा थो गुनपुनी या दिया कनी खुनु तिथि अनुसार गुला थो पारु अथेथाइ गु भाद्र कृष्ण पक्ष या दिया त सापारो थकान हनाव या जना गुदु
सापारो या त गाई जात्रा न थागु चलन्तु गाई जात्रा सापारो गुबली नशे सुरुजुल थाइगु उल्लेख मजुसान न्यवा समाजे दुनी ठोनक देन्दस हना वया चंगुदु तुगुनख मृत मनो या आत्मा या त स्वर्गीय वास ल्यामा धका हना या चुंगुनख ख खुनु देन्दस यमराज यमलोक तखा चाका बिगु जनविश्वास तु यमलोक तक वनिगु वैतरनी खुशी तरे याए त सायागु ग्वाली मागु जुयाचन अतिहे जुया थौया दिए खुनु मृतक परिवार साया त चाहेकीको जुया छन
नेपाल दिएया थिथि जुजु त मध्ये छम विख्यात म जुजु ख जुजु प्रताप मल्ल जुजु प्रताप मल्ल रानी या सुपुत्र या मृत्यु जुगु इले रानी या त सन्तान बित थिथि तीर्थस्थल जल हया रानी पोखरी देका बिगो तापुदु अथे रानी यागु दुख या त कम याए त गाई जात्रा हनिगुन चलन सुरु जुगु जनविश्वास तु दशौं सापारु या दिन खुनु किपु नगरी छबु ब्याग्ल कथा याको जात्रा प्रदर्शन यागु चलन्दु ठुगु किपु नगरी प्रदर्शन जुइको जात्रा या त धेरै पापा जात्रा नथागु चलन्दु किपु नगर या थिथि ट्वाल सुरु जुइगु थुगु प्याख नगर परिक्रमा याना कोचाकीगु चलन्दु ठुगु धेरै पापा प्याख पृथ्वीनारायण शाहन किपु नगर त्याका कागु इलनसे हनिगु चलन सुरु जुगु जनविश्वास तु
पृथ्वीनारायण शाहन निकटक प्रयास याना ज्याकी मफुगु नगर कथा नाजागु किपु नगर पृथ्वीनारायण शाह यागु फौज सोकाया पाले धनवन्त सिंखा यागु ग्वालिन त्याका कागु तापुदो किपु नगर यागु सुरक्षा या जिम्मा काम धनवन्त सिंखान विश्वासघात याना पृथ्वीनारायण शाह या ग्वाली यागु जनविश्वास दु विश्वासघात कारण याना किपुते पृथ्वीनारायण शाहन त्याका कागु तापुडु वही विश्वासघाती धनवन्त सिंखाया त व्यङ्ग याना न्याकीगु प्याख ख तेदे बाबा प्याख थुगु तेदे पापा प्याखले धनवन्त सिंखा नपनप वे कहया सकल परिवार यागु ख्वापा देका तेदे प्याख न्याकीगु चलन्दु उगुहे कथा किपली सापारुया इले उगुदे शिपिनिगु छे पाके साछे गुना चलन्दु छे या मिजा मनुषित थासा जोसा अतिदाइगु निम साया प्रतीक या कथा निम मता तेत सांस्कृतिक ल व ख्वाले थिथि समायना निचे प्याखन अपनाप नगर चाहेकीगु चलन्दु थासा मिसासित थासा गुजु वसह काका सिमेशा किपाना काका नगर परिक्रमा यागु चलन्दु इले सुधेनापा जोगिया भेसे त्वाले पिछा फंकी मागुन चलन्दु थोहे दिखुनु थिथि मनु त थिथि प्रकारया वसपुना ख्याल वनिगुन चलन्दु सोगमी भाजु मेजुपि चिकचा सय दिला गुनपुनी व सापर विषयले रिपोर्ट पलासा तो चिकपिन्चा थयागु ज्याजो एकादिलेजी तुगु ज्याजो निवामा शेका चिकपिन्चा प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले व हाकन प्रसारण शुक्रबार निनेशा निताइले व सोमबार स्टेशा चिताइले नेपाल च्यानल सोयादिफै उगुहे कथा तुगु ज्याजो चिकपिन्चा नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादिफै जो छुना कथा छाता सुझाव नीति कुए बिया तगु एड्रेस सपुता यादि त इना प्यासे ज्याजो पाखे बायावनिगु उजा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस सुभा